That's all. Number one. And number two, and develop this place nicely. Understand? So immediate is that this road has to be done more because of pilgrimage and the tourist section. Yep. We have a reservoir on top lake. Okay. Understand? Big lake with the water is being utilized by Zuari Agro. Okay. Understand? And that's right on the head of the middle of the hill. I've been insisting, understand, that dam, the place should be deepened, deserted and deepened. Number four, two reasons. One reason, main reason is for water harvesting, and second that if this gets filled up, Yeah. all the surrounding wells, Okay. be it Welsam, Kansaulin, Dabolin, all these areas, a lot of Not places, run dry. we won't dry there and we'll get continuous water. We have a lot of slums on the Zuari Nagar on top, right? All that filth, the dirt, the garbage, the bottles and whatever, what is coming, flowing with them, is flowing from that area, right, to the Nalla in Sankwal village. You follow? This is the historic place also there. The monuments are there, and that all the filth is coming and choking the river. Again, I have brought the resolutions and all to tell them to please do it immediately. And this must be done immediately today, this month. The reason because it's dry, Yeah. भाऊ तुम्ही म्हणता हिंगा बसीचे कितें प्रॉब्लेम आसा म्हणून बस ना बस येवपाक बस ना पंचायती कडसून हे वाटेन येवपाक बस ना आतां हे देवळा कडसून हे वाटेन बसी आहा हय तुजो प्रॉब्लेम जाता हय जावपाक चलान जावपाक येवपाक मातसो त्रास जाता ओके आता 2 वर्सां जाली तूं म्हणटा तूं हिंगा रावता आनी कितें प्रॉब्लेम तुका अशें जालें हिंगा आनी कांय ना क्या चाहिए क्या इधर इधर हम लोग को एक टॉयलेट चाहिए और ये गंदगी हटना चाहिए। गंदगी कौन करते कौन पब्लिक ही करेगा इधर का और कौन करे। कि डस्टबिन नहीं है कुछ भी डस्टबिन नहीं कुछ भी है कि ये बनाया गया था। पंचायत से मांगी थी क्या डस्टबिन हाँ पंचायत से हम लोग ने बात किया था। पंचायत ने कभी कुछ हम लोग को इधर हेल्प नहीं किया। पंचायत ने बोला था पंचायत को हाँ लेटर भी दिया था बोला भी था सब कुछ किया। कितने बरस हो गए आप लोग इधर रह रहे हो हम लोग को कम से नहीं तो 20-30 साल हो गया इधर रहते हुए। और क्या प्रॉब्लम है इधर ऐसे गंदगी में रहते कैसे हो आप तो क्या करेंगे अभी हम लोग गंदगी के लिए जब कोई कुछ नहीं करेगा तो रहने मजबूरी है ना हम लोग की। तो This is the slum area of Zuari Nagar which falls under the jurisdiction of Sankwal Panchayat. What we could see here is totally the garbage is just scattered around. You just can't breathe here. I just cannot breathe. I don't know how I'm living with this. We have finished with the Sankwal Panchayat. Let's move forward towards Bogmalo Panchayat and find out their grievances there. We are now moving to the Bogmalo Panchayat. This Panchayat has 5 wards. The only revenue that this Panchayat has is from one of the hotels here. This Panchayat has to rely only on the government grants and the house test. This banyan tree I am standing is the favorite place of Vasco people and mostly Bogmalo. All the people come here during the evenings to chat and have fun.
पंचायत इलेक्शनाक वोट करपाचें आसा हय आमी आसा वोट करपाचो आसा कित्याक पंचायतीन चेंज जाय दिसता काय ती ओल्ड पंचायत आसा ती ओल्ड पंचायतीन जायत्यो वस्तू बऱ्यो दिसती दाखयल्यात आमकां बट स्टील देर आर चेंजीस येस रिक्वायर्ड चेंजीस कायंड ऑफ डेव्हलपमेंट डू यू नीड हियर इन बोगमालो आय थिंक स्मॉल पार्क फॉर द किड्स मातशे प्रॉपर टॉयलेट्स ऑन द बीच यू नो चेंजिंग रूम्स येस सम लिटल पार्किंग स्पेस इफ पॉसिबल. देयर इज नो पार्किंग प्लेस Yeah, you can see this mess if you come on Saturdays and Sundays. You come and see this दिस इज द ओनली पार्किंग प्लेस हियर only parking place here. and Otherwise- access to the beach side. This is the access, and there are a couple of access. No, there are a couple of accesses, but still, this is the only closest parking place. Otherwise, the park cars and everything is left on the beach, on the road. I mean to say, roadside. Yeah. We have with us the Sarpanch of Bogmalo Panchayat, Urban Rodriguez, who has served for 2.5 term now currently, and the former Sarpanch Lakshman Kawlekar. तुमच्या आता लोकांकडे उलोवन पयले की ते म्हणटा बीच सायडाक तुमी टॉयलेट प्रोवायड करूना की चेंजिंग रूम्स कांय बोगमालो बीच सायडीक कांय प्रोवायड करना अशें कितें See, problem कितें बीच सायड इज ऑल लँडलॉर्ड प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू लँडलॉर्ड आमी जायते पावटी आमचे जे लँडलॉर्ड आहा ओनरा कडेन आमी जायते पावटी तेंचे बरें गेले ते कितें म्हणटात की आमी लुगार दिवपाक आमची फॅमिली आहा व्हडली आहा सो आमकां ती लुगार दिवपाक आमचें सगळें डिसायड करून फॅमिली मदें आनी आमकां दिताय म्हटल्यार इंस्ट्रक्शन दिताय आज यो एक दीस यो हाली यो म्हणून आमी जायते फावटी सांगले दिता म्हणून आमी आमचे MLA थ्रू तेकाय गायले तेजे प्रेशर मारलो जाय जाणां प्रेशर मारलो पूण आमकां वी गॉट अ फंड आमकां फंड आहा 10 lakhs दवरलो आहाय एक चेंजींग रूम आनी वॉशरूम करपाक पूण ओन्ली थिंग प्लेस नो प्लेस वीच यू पंचायत हॅव आतां ते म्हणटा ट्रॅश बॉक्सीस किंवा डस्टबिन्स म्हणटा हूंय ना आतां कितें गार्बेज उडोवपाक वो कितें हाले की इटेबल्स बॉटल्स उडोवपाक सो ताका लागून पंचायत आमी एक जागा एक लुगाराक एक डस्टबीन दवरलो आहा आनी जे लुगार बार आहाय रेस्टॉरंट्स आहाय तेंका सांगलां प्रोवायड केलां तुमचे ओन कितें घेताय फ्रेश बॉटल्स कितें आहा तुमचे सरावंडींग मॉर्निंग आमचे कलेक्शन करताय कितें आनीक डेव्हलपमेंट हिंगा बोगमालो विलेजीन आज पर्यंत आमी डेव्हलपमेंट रोड्स फुटपाथ ड्रेनेज स्प्रिंग बीच क्लिनिंग आनी गार्बेज क्लिनिंग नंबर 1 हे आमचे चालू आसा 80% आमचे डेव्हलपमेंट जाला म्हणजे 20% डेव्हलपमेंट उरला फाटल्यान दिसता ग्रावंड एक्वायर करपाक आमी गव्हर्मेंटा कडेन घातलेलो आसा ऑलमोस्ट गव्हर्मेंटांतल्यान तेजे पयशे डिपॉजीट जाले आसा तशेंच पार्किंगाचे प्रॉब्लम आहा पार्किंगाचे लँड आमी गव्हर्मेंट टुरिजमा कडल्यान एक्वायर करपाक घेतला 3150 स्क्वेअर मिटर आमचो फ्युचर प्लॅन आहा आमचो प्रॉपर हांगा पार्किंग फॅसिलिटीज प्रॉपर चिल्ड्रन पार्क फुटबॉल ग्रावंड टॉयलेट फॅसिलिटीज हेजे खातीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता हेजो एक प्रिपेर मास्टर प्लॅन तयार करचो आनी हेतून CMान लक्ष घालचो आनी कित्याक नियरज एअरपोर्ट इंटरनॅशनल आसा नियर वास्को डी गामा रेल्वे स्टेशन ऑल द बोगमाळो लोक येतात आनी न्यू इयर हांगा जायते प्रॉब्लम जाता एक ते चीफ मिनिस्टरान हितून लक्ष घालून तशें लोकल MLAन हेजेर लक्ष घालून एक मास्टर प्लॅन तयार करून बोगमाळ्याचो कशें कितें करपाचो तो एक तयार करचो ही आमची बोगमाळो पंचायतीची विनंती आसा. With this, we have finished visiting the Bogmalo area, and the Bogmalo Panchayat has no much revenue other than collecting tax from the houses. They are almost dependent on the government grants. With this, we have finished covering the Mormugao Taluka, which has 6 panchayats. With reporter Surendra Markaikar, this is Greta Menezes for Prudent Media.